Buche mag kuo jamni kaachiel kod nok mar arita kwe gwenge mag Laikipia West osemiyo thoth familia dak kod chan ka jonyuol bende osebedo ka yudo pek mar chulo omenda mar somo ne nyithindegi. Jaod bura ma Laikipia West Washira Karani wacho ni thoth jodak makono osebedo ka yudo chiedh nade kaluwore gi monj mag jomaundu ma sakate osebedo ka kwalo jamni magi makoro miyo gi dak gi chan. Chiedh nade bende omakogi makamano bende kaachiel gi oro mane okwako thoth gwenge omiyo koro jodak ma kamago tenore e chiembo kony. So katika shughuli ya siku ya leo mzazi mmoja ambaye unajua wakati sehemu zingine watu wanaongea juu ya kiangazi peke yake, hapa kwetu imekuwa mbaya zaidi kwa sababu ni kiangazi na tena ukosefu wa usalama. Kwa hivyo kuna janga mbili ambao zimekuwa zikipata watu wetu, na kwa hivyo wanafunzi wengi walikuwa wameacha kwenda mashule kwa sababu hawakuwa na kitu ya kukula. Lakini sasa tukiwa tumepeana cheki hizi zitasaidia mashule kununulia watoto chakula, ndio wakati wanasoma wanapata chakula ya lunch, na wengi walimu wananiambia wameanza kurudi.